sy roep vir my vorentoe en sy sê vir my, Julian, ek wil maar net sê, even al het jy veel, maar jy pas. En ek sê, ja, dit is wat. En ek sê toe, nee, oké, goed. Ja, ek weet nie meer wat om te doen nie, en hier sit daar weer veel dankie vir die obedience en ek dink ek sal maar van nou af obedient is. Ja. Ja, ek moet bid. Ja, so voor ek kan bid, ek wil maar net sê, by enige iemand, ek hoop ek praat saam een persoon, at least, never mind hoe die anxiety vir jou hou, of enige iets wat vir jou vashou, of terughou, moenie laat dit vir jou terughou nie. Van, weet wie is saam jou, as God saam jou is, en teen jou is. Amen. Ja, maar net daarmee neem. Oké, onze God en Hemelse Vader, ek kom voor je neer, my God, baie dankie, my God, middag, my God, ja, en nooit gedink ek sal paard wees van my God, confidence in my God, maar dankie dat het succesvol was, dankie dat u ten woorde is, en sonder u is niks moontlik in my God, dankie dat u het moontlik gemaakt in my God, dankie vir elke persoon, my God, wat er bijgedra het, my God, en dankie vir elke een, my God, wat die is, my God, waar ons na mekaar gaan skei, my God, maar dat u nie van ons sal skei nie, my God, dat u met ons sal wees, my God, in Jesus' naam, amen. Amen. Why do I love Jesus so much? He's close to my heart, because he's got my back. Anyway, we've got something downstairs, guys. Thank you very much for your time, and I think we are on time because the idea was from 2 till 4, so we kept time. So there's something warm downstairs, you guys can help yourselves. Thank you so much. Take care. Have a lovely day and a lovely weekend further. Thank you.